ya masikini. Haleluya. Ituro ry'abakene. Hari igitabo cya Zaburi 112. Haravuga ngo 112 nef. Ngo yatanze isabagire yahaye abakene. Ukugororoka kwiwe kwama ibihe bidashira, ihembe yiwe bidoshirwa hejuru. Amina. Fasha abakene. Mbega abakene bafasha ryari? Hariho abakene bo hanze n'abakene bo mu nzu y'Imana. Nagiye mbona abantu baza mu nzu y'Imana baje gusaba batari gusenga. Abasaba abakene ibiribwa mu nzu y'Imana. Hariho n'abapfakazi mu nzu y'Imana batarabo gufasha. Umupfakazi ari munsi y'imyaka 5 abakene gufasha umugabo, akene gufasha umugabo. Mbega umupfakazi n'indi? Umupfakazi n'umuntu yihangana. Ariko bibisa abantu benshi bapfakaye, ariko bafise abagabo bapebwe. Bose umupfakazi. Kandi afise abagabo. Bose umupfakazi. Umupfakazi n'umuntu yihangana. Niba umupfakazi azirukira hano, umupfakazi azwi. Bazi Yesu ziwe, abapfakazi. Umenga na utubyumva na umuntu ari musine kamwe n'itanu ntabara umupfakazi. Rero abantu baje mu Imana kurekama ibitari byo n'imfubyi mwishengero, imfubyi birimba bishengero, imfubyi zubaha Imana, zamfubyi ziri muri Korani, zamfubyi zitanga. Nabo ndibise ari imfubyi baza mwishengero baje gusaba ucokoza. Harifu izo mwishengero n'abakene bo hanze bafasha gute? Abo hanze yugiye gutamakara utamumo amakara akomeye. Haleluya. Namba ufise ukura gutamakara uzorushiramo n'amazima. Nuzohore kutagusibira yabyaboze gushiramo na. Hari abantu hariya kubuterere batunzwe n'ibyo. Abari badumvise. Haleluya. Turacanga bizima. Ubundi muri Isirayeli iyo umuntu agiye kwimura ntabwo yasoroma byose. Hari abantu bita bahumbira nk'abarusi. Vuga Rusi yahuye na Bowazi agiye guhumba. Na mu mico y'abarundi nta murundi ashwabura umurima wose ngo abiheze. Asigaza muri cyo abatinge baza gusoma kandi babisoma bamusaba impundu. Hari abakene uzi bo mu nzu y'Imana ngo gaburira n'abantu utazi abapagani. Aba mukubare siga ibintu ku murima, fata itomati ubisige mu ishamba, bizotuma Rusi aza guhumba. Kubera yabuze wasaba ahurire nako hanze. Rero muzeri ikibazo cyane abakene imfubyi n'abapfakazi bose barabicacuye. Mwani ibintu bitabaho kwaje. Hari amashikanwa y'abakene namba mwishengero hari abakene ano maturo yose afise idakora namba bahari. Muze mushiro igiseke cy'abatinyi n'abakene. Kandi ari kuze ko nuko mukene kuko nta mukene azoja mu ijuru. Nta mukene azoja mu ijuru. Na Yesu mungo yaramukije nta mukene yarari. Kuko Yesu ntigeze yisondesha. Yarabise abigishwa barakubita icopo. Cyambere barajya batakarate baranyoza ingano. Barakubita icopo. Undi hariho ibyaha 50. Umuntu umukena akora. Alo. Umukene bawe, umukene kenye hano. Kwa Imana bashi. Haleluya. Gerageza rero kwegeranye amaturo y'abakene nayo ayatangwa hano. Abafisi idakora naho ni barabakene imfubyi zifitiwe ibyemezo
kugorana baje gusaba no kwiba ngo nimagire neza ngo muze mutanguriye mu nzu y'Imana mutaba mu nzu y'Imana kono motife ajabe gato kihenga ngo muke hano babiyabi motife mo ikobagaza hari muzungu me yaraho sibyo umuzungu asabodea sepawa umuzungu ategera motife ajambara gato tatobotse Ijeti acecere imbere abagaza agize gutya kugira ngo amurabe hano atuka n'umuntu atakomeye yenda muziga mu nyuma yerekanye ikibazo kugira ngo umwami agire inuze iragaye ariko acyamubona mu mutwe ari abantu basabisha abandi basabisha abagore basabisha abandi basaba uko bamaze gusebya abandi cyane muri amasaha tumesanga umurundi ariko akuye igihugu kandi ari umuntu nzi avuga n'ibintu bidahari ngo batewe ngo wewe uha utarinze gutushya igihugu wowe uguha rega yaguze ibintu nka by'amahano nakuvuze nabi nawe nta gaciro bazoguha rega nta gaciro bazoguha ndakuranye kubera ko wambaye ibirato byaheze kugira ukomveka abantu Yesu yavuze ngo nigisonzesha ubuze ukarabe ngo wisige neza reka si umuntu atanga atanga Imana ngo maze iminsi ntajya urugenda gute hari n'abantu bitogora inda bamusaba senyesa ati nayo ofisi ati n'umugabo yarambende kugira ngo agusanga $500 ibyo by'urugo ari byakubaye dushyire mu gaciro Bono mugabo yarambembye sasa ari kuba 500 sasa ndakujya unyumba byo tugaje nabata ufise kandi uje no kubiyafise utoya muha atakikugaba yafise nawe uretse kwawe kasi kuba kubesha nibikunda nguha batubesha umegara ubeshi kuzabimyatsi bana yanyu baje bakuyiba ndakwaye ndakomeye ibintu yaguci yakwimenina haleluya amen hari igihe cyo kujya n'igihe cyo gusukuza bitegwa n'igihuriro ko Imana amashimwe icyanyuma cyangwa ngo ituro yo kwihumanura ishikanwa gikugira iki yo kwihumanura Yesu nashimye amen mbega umuntu yuhumanura ryari hano mu gitabo cya Mariko harivuga neza igitabo cya Mariko ibice byaho cya mbere umurongo wa 41 ni ituro Yesu yavuze igutera mu Nduwimana hariho indwara zimwe udashobora gukira utatanze ituro ryo kwihumanura hagiye umuntu basaha dusomera basi Ibitabo cya Mariko igice cya mbere umurongo wa 40 n'uwa 41 haravuga ngo haza umunyamibembe kuri we aramwinga aramupfukamira ati ukunze ushobora kumpumana ngo amugirira akabongo aramuvumura ukuboko arambura ukuboko amukorako ati ndakunze humanuka aramuyanikiza rwose aca amurungika uwo mwanya aramubarira ati wirinde ntugire uwo ubikemukiriza ariko genda wiyereke umuherezi utange ibyo guhumanurwa wawe nkuko Mose yagenze bibe ikimenyetso kibabere icyabona Imana idufashe cyane ituro ryo guhimbaza Imana mu butuzure ry'umunani nishika ryo kwihumanura abantu benshi barasengerwa ndetse indwara zikomakomeye ariko hano bagakira bataha bazisa kugwara ngano ari umutego kwihumanura umuntu yavuze no shikanwa nta wundi ni Yesu yakeje umuntu yaragwaye iki nibembe aramubwira ngo genda rero ngo wiyereka abaherezi
abantu benshi bakunze guha amaturo abantu babasengeye ariko siko bimeze. Pasa kano kanonekana kuvugera bikora kongo. Ufise abantu benshi b'abanyengabire bagenda bakira ibivumo, bameze nk'abagehazi bakakira ibirembe iby'umuherezi yazi. Tuyogiye Yesu avuga bino bintu, burya Yesu yarakeneye amafaranga. Yesu yarafise ekipe y'abantu bashenge cyo gufunga. Niyigeze yaka ituro uno muntu, yamubwiye kugenda mu nzu y'Imana kumuhereze mukuru. Haleluya. Mutange ngo ishikanwa ryawe byo guhumanuka ikimenyetso kuba ni Yesu atabyakiriye. Ana abantu bagimiriro. Burya amaturo yose bivana na umuntu ariko mu buryo bw'imwere. Hari ibintu ujya bikakujya. Abakozi b'Imana mu buryo butatu. Hariho umuntu ari kuri titre yo kuba umukozi w'umuntu nka Gehazi yari umukozi wande wa Elisa. Imana imaze kukwizera ikikugira umukozi wayo, hari urundi rwego ugera ko rwo gukorana n'Imana. Haleluya. Amen. Yugeze kuri byo gukorana n'Imana, ndavuga Imana itambiye Imana igakora. Burya Eliya mukugara imvura si Imana yari yavuze, kubera yakorana n'ije bategenda ategetse imvura subira hariya. Ndabyase yanasenze yakorana n'Imana. Hari amaturo rero abantu bakorera abandi bataki Gehazi bakajya ayari imibembe zangwara wirukanye cyazizi. Abantu bo banyengabire mu maso nimuze murakira amaturo mu ibanga. Ni manuro gusa isanzwe no sirenganiye. Nimuze murakira amaturo mu ibanga abagehazi. Hari abantu basengera abantu kuzana supita. Ko uzosanga kuri Imana yinda usange byari bara byose bagenda musengera. Ugenda ubyikorera. Ugenda ubyikoreye hano. Nudufe kurya. Ariko se uri ikintu cy'umuntu uburiye ikibazo yari afise. Ibyo abantu benshi ntabyo bazi. Iyo uri ikintu cy'umuntu agwaye sida, motive ngo musengere, uriye sida wibyaye. Iyo uri ikintu cy'umuntu ngo sengera Imana imure ku bukene, ukakijya utasizwe, uri ubukene bwiwe. Bari muzi impamvu dusigwa. Nzevuga hanyuma dukomere Imana bashi. Imana yabanye namwe cyangwa Imana icyo yavuganye namwe. Imana icyo Imana yavuganye nawe biciye mu ijambo ry'Imana, kugira ngo Imana ikore ku buzima bwawe tudatevye tudasubiye kwigisha. Hagarara ku maguru yawe twongere dusenga Imana dusaba imbabazi. N'ubundi reka tumusabe asenga Imana. Badugije ibiganza byabo hejuru, amaboko y'Umwami ari mu busa, amaboko yabo ntakirimo, babitswe n'ibyabo. Nuko babivuga biguhanura, nagura ubuzima bwabo, abasubiye inyuma, abataracuruma, abatatashimwe, abatanashimwa, abahize ntibahigure, nani baciye bugufi, bari mu muherezi, bari barinde ubutaka, ndabasengeye. Yesu aravuze ngo wice mucohambira mu isi no mu ijuru ni uko nahambiriye ubukene, nahambiriye iyasi, nahambiriye ingaruka yose mwa wishyura y'ibyo ndayirambiye wisarura umwanya, binosarura umwanya, ntabindukura
Yesu bezekera abana bawe yamira imitaho yera kakazi kase urakoze nawe kubona bikoze birangiza ariko Imana hariho abamarayika ihagurukije Imana ihagurukije abamarayika abamarayika bameze gute ntabwo ari abamarayika b'amababa ariko ishobora guhaguruka n'umwasi wawe ikamutegeka kumushikana ibwami kumukorera ibyo yari yarakwangiye gukora. amasengesho ateye ubwoba amasengesho ateye ubwoba uyu munsi sinashoboye kuryama iminota nka 30 ntibyakunze nta minota 30 naryama nagumye senga kumva cyumva hano bwarinze buca nja kuri radiyo ndiko ndasenga nta minota 15 nashoboye kuronka nta minota 10 sinaronse umwanya wo kuryama nato ndasenga barambimana ngo bana ntibishoboka turi kuri pasika yego nibyo nitwibutse ikintu ndabizi kandi turi nyuma turi mu masengesho y'iminsi 3 hari n'abandi bariko baragira amasengesho menshi asubiye mu minsi 3 hari abariko baragira amasengesho y'indwi hari abafise iminsi 40 bariko barasenga hano hari abariko baragira iminsi 21 batajya bari ngaha muri mwebwe ndabazi batajya ubu bamwe bageze ku minsi 10 abandi bageze ku 10 kandi imitwaro ikomeye niyo gusengera ishengero nabwiye Imana ngo tabara repanta tuve mu bintu by'akamenyero ariko dushike ibwami kandi nari Imana cyane nagiye abantu bahaguruka Kumusi wa gatanu hari ndasaje urubye yavuze hari abatari bari hano Imana yamweretse muri misi nimba yabibonye kwa gatanu sinzi ko ari kwa kane hari kwa gatanu nivyo bijya bintu nasi nabibonye mbona hari ibintu by'ibitengeri by'amazi abantu bariko baragwamo mugabo mbona hari ibintu by'ibisiba mbona hari ibintu bimeze nk'inzoka ziriko ziriruka ku bantu ariko mbona ndikonarira Mana bino ngo Mana byogenda gute bajya ko mbona ari bamwe mu bonzi biriya bintu bigomba kubajya kubera iki abona ariko niruka sebera cyane ariko niko ndasebera abo inzoka zagomba kubegera zica zihagarara kubera abantu ariko ndarira inyuma yaho ndavuga ngo byogenda gute kugira ngo bavuge muri bijya bintu nkabona hari abantu bajejwe gukura abantu n'ivyo bintu barimo babakura babashira ku musozi n'abandi nabona bariko baragenda bageze ku biraro nkabona biracitse nkabona imbere bagomba gukoroka naho amabuka nkakomidura tima raguta muntu ndamuzi tabara nkabona umenya ikiraro cyane gicitse kirahagarira aho nyene amasengesho si n'umuntu aza guhamba imbwa abantu baza guhamba imbwa nta n'ifanta baronka buriya abantu iyo bagiye ku matsiko y'abana b'abantu baranywa amafanta umuntu kandi nta muntu ndabona bava ku matsiko ngo batahuke bahita banywa ifanta bakanywa n'ifanta ariko twebwe amasengesho turaje gusenga nagomba nakubwire n'amasengesho nabana bivuze nta sengesho ripusa nta sengesho ribora nta sengesho ritakara nta sengesho rizimira nta sengesho rihomba nta sengesho nimba twafashe imyanya nk'iyi abantu banabidutunga baharika kurya tukirinda Imana nimba Imana ihari yumva ntabishoboye nta kintu ipfa najewe n'umuntu uri umuntu ubuntu nawe abantu ukabona bamaze iminsi 3 batajya bariko barabona ikintu ufise icyo ntiwokiba umuntu yonza kumusaba ati nagusabye rikoti naho wowe utagomba kuritanga akemera kumara iminsi 3 aguma asaba afukame atajya ndakwinginze mbabarira iri mbabazi ngira akagakoti umubwira ati sinaguha
akagenda akaguma hagati nzoguma akamara iminsi itanu worimuha naho wowe utagomba kurimuha maze kubona ko yahagaritse kurya yahagaritse ibintu byose aguma ari niko naho wowe ufise umwe worimuha kandi uri umuntu ariko mu ijuru ukuri kumuhoraho ni imbere y'Imana yaremye ijuru n'isi ni imbere y'Imana yahamagaye abantu nk'abo ni imbere y'Imana yatumye dutangura amasengesho si umugambi wanje niyo yavuze ngo tangura amasengesho nzokwiyerekana ivugisha abantu 3 4 5 irakonfirima ivyo nanjye ndavyemeza ntabwo ari umuntu ngo yibagire si umuntu ngo yivuguruze si umuntu ngo yinagurike ni Imana y'imbabazi nyinshi hari ibintu igomba gusambagura byarishize hejuru hariho imigozi igomba gucagagura yari yaraboshe abantu hariho ibintu byari byarananiranye n'abaganga batoshoboye n'abantu bato n'amafaranga batoshoboye ariko kubera Imana ntabwo ari umuhungi kare nasomye turangize dusenge nasomye ijambo aho bamwe babambaye Yesu bavuze ngo wa muhungi umwe yabesha hari ibintu byananiranye hariho ibintu naho haguruka Afurika yose atakintu wopfuyemo ariko bibimbarira ngo mwako kanya bahejeje gukora ivyo ngo marayika ava mu ijuru haleluya marayika bahehe marayika ndakurashye n'ukuri kuhoraho reka ndahi ukuri kw'Imana yo mwijuru si kenshi ubundi Bibiliya tuza no kurahira ukuri kw'Imana yatuzi Bibiliya ngo tuvuga ngo n'ukuri niyo majambo Yesu yavuze n'ukuri ariko jewe ndasubiye kurahira ukuri kuhoraho Imana nkorera Imana yo mwijuru iyampamagaye iyangiriye icyizere iyandobanuje amavuta iyansiza ndanabyemerewe kuvuga ngo Imana igomba ikora ikintu naho itoba yavuze nteswe ubuhoha ariyo yavuze ndabyemerewe kurema ikintu kitabaho ibyo guhagarika tukabihagarika ibyunguruka bikuguruka kuko ni authority Imana yarayiduhaye ubwo bushobozi twarabuhawe ibyo ndabyemerewe ariko ubuho simvuze n'ubwo buryo mvuze icyo Imana yavuze itabesha abantu bagiye kwemera yuko yari Imana twakoraniyemo hari abantu bagiye kwemezwa hari abantu bagiye gutahura yuko yari Imana twariko turasenga hari abantu bagiye gutahura Imana yo igiye kurwana uzosanga Afurika usure turuze biganza akanya gato Imana ikintu ushaka utumvise ivyo biganza rero Imana ikintu ushaka bakakanya Imana ikintu ushaka no boss niwite ku magambo bavuze niwite ku bintu umaze niwite ku bintu iyo ukomoka niwite ku muryango wawe niwite igihe washakishije ubuzima bikanga niwite igihe wavuwe bikananirana ariko muri autorite y'ijuru mu bushobozi bw'Imana gira Imana ikintu ushaka ntabwo twaje hano mu ihiganwa ntabwo twaje hano kurondera amatora cyangwa
amajwi ntabwo twaje hano mu minsi mikuru isanzwe ntabwo twaje mu mamariyaje ntabwo twaje ku minsi mikuru itandukanye ntabwo twaje mu mafete y'amavuko cyangwa n'ibindi ariko twaje gusenga turasenza imana twaje gusenga imana ibaho twaje gusenga imana yumva twaje gusenga imana ikora imana yaduhamagaye imana y'amasezerano imana idakora nk'abantu iyi ndaha y'abamuharuke yagenda amatwi yayo atazize yagenda amaboko yayo atari magufi yayindi nzi ubwoko bwayo yayindi ikurikirana abana b'abantu mbere bameze yayindi ibona mu mitima yayindi izi amarira yawe yayindi izi agahinda umaze umarana igihe yayindi izi yo hari icyo bakora hari icyo barimo kibanza ku bana babo cyakunda kibanza abahungu abapapa abamama abasore abananiwe abadakomeye urabazi ngaba ariko baravugana nawe mana baragendera mana batabara tabara n'umusore tabara n'umumama tabara n'abakuze bose bamumaramaza kubwira izina bamwe baca ku ntumwa abandi baca kuri mariya abandi baca kuri ba muhamedi n'abandi kandi uko ni ukwizera kwabo ariko twebwe twaje imbere yawe umuntu wese ariko aravugana nawe kuko turabizi bibiri n'amayabo n'igihuzu cyari gikingiriye ahera cyane cyaratabotse kugira ngo umuntu wese yegegera uburenganzira bwacu twahageze twahageze uno musore ni hari uno mukobwa ni hari ariko arasengera amajyanje ni hari yijahera niyari mwami yahageze umaze gushikana gutanga mwami ngo n'imbuzu ngo yarinzira yahera yatarutse abagabo barishikirayo abagabo barishikirayo abakobwa barishikirayo babarira wavuze tutazobana amazi wavuze kwica rwose uzogikora ntabwo wadumye ngo n'isoni ni ntumwa mu gishingo cyawe mbabarira wumva abantu icyo bariko baravuga abandi babandi bampaye yesu batibuka igihe bari kubatanga raporo wavuze ngo data abo wampaye nanjye ndaba abo wampaye nawe abo wampaye ndaba n'abazanye imbere yawe bahagaritse umunezero bahagaritse kurya bagize pasika mu masengesho abandi bamwe wampaye bari mu mubabaro utandukanye baragomba kubona ukora baragomba kubona urema baragomba kubona impinduka baragomba kubona fruwi y'amasengesho ivyamwa vyo kwisondesha
gusenga ndumva ntemu yera anyemeza ko amasengesho ariko araduka akabicibutsa imbere y'Imana ndumva ubwiza bw'Imana ndumva ijuru ryugurutse ku bw'aya masengesho ndumva Imana hari ikintu ikoze ndumva Imana hari ikintu ikoze Sikelota, itekemele taiwitu, wikopa sikelota, Ndumva harurimbi, abadayimoni bari barashinze, uhoraho amanukanye marayika gushingura uburimbi kugira ngo wishire ibwami. Ariko Mana yo mw'ijuru, aba bantu sinzi ko batahura ivyo ndiko ndabona, hari ivyo bariko barabona, ivyo ndiko ndumva, hari ivyo ndiko ndumva, ndiko ndabona ijuru rihagurutse, ndiko ndabona ijuru ryugurutse, ndiko ndabona, hariho imeza ziriko ziratunganywa, ndiko ndabona bariko barasasa ibitambara, harimo ivyera, harimo ivy'ubururu, harimo ibisa n'urwatsi rutoto, harimo n'ivy'amaraso, biriya tapasirote rayisemenetu, ndiko ndumva ivyera n'ikimenyetso c'amahoro, ibitambara vyera n'ikimenyetso c'amahoro, Imana itanze mu muryango yawe, mw'ishengero no mu gihugu, yarabasike taparisikero. Ndumva hari ibimenyetso by'icyatsi kibisi, ndumva ntemu yera ariko aramarira muwano umugisha mu ishengero n'umugisha mu miryango n'umugisha mu gihugu cyacu. Ndabona ibindi bitambaro bitukura, ntemu yera ariko aranyomorera ambwira ngo izo ni imbabazi z'Imana. Rotepesi Sikerote, none meneta imitu, robosike meneta, mbonye ibigwi byinshi cyane, by'imfunguzo nyinshi cyane, biciye bikorotse, mbonye ari umugwi munini, warungana n'igunira ritekeye, urakoroka, ariko ugomba gushika hasi, mbonye urufunguzo urwo rwose, ruritandukanye n'urundi, numva ijwi rimbarira ngo, hari imiryango yari yugaye, umuntu wese ari hano, arufunguza. Takarabas. Puri bisikalote. Ushobora kutubona ibyo ndiko ndabona, ushobora kutumva ibyo ndiko ndumva. Mbonye ingabo nyinshi cyane, ingabo z'abasirikare bakomeye, nabona ari barebare, abandi banini, nabona bafise ibigwanisho bikomeye. Mbona mpemu yararambariye ngo igihugu cyacu gisize ku ingabo z'ijuru. Tapasike numva mpemu yera ariko aramarira ngo abo basirikare nyene barurutse kurwanira umuntu uwo ari we wese yari mu kibazo, ari ingabo. Ndabona ama-envelope menshi, nabona ari envelope, ajya ama-envelope manini, mbona imiganda myinshi cyane irikiramo mu buryo butandukanye, kandi mbona umuntu ari hano, abatari bake bariko barakira ibahasha, mbona umenga ni envelope sake, ndabona abandi bariko barakira,
Eko.